Sasisian part ngi pidang sumhai pi barok syakanika channel kejengi bangi kerman baborok pia syai pia klainud. Sungguh subscribe yakanika channel bat kemawan turn on new notification bell kanang bapinum do iki videos ki binga upload. Sa follow ru yak Instagram kejengi lada kumno pikom ya like iki video support ke YouTube lani pimju yo yaki notifications. Yakanika post la palai dak Shillong Cantonment Board mentau benai arajar apuar. Ka keteng jo kanika post ke sanitary inspector. Kalas date lani katarik bakado pilaban submit yaki applications kare hausan tarik benai Disember arajar apuar. Yakni post sanitary inspector ke educational qualifications kalong kumne piladi ban pendap ya ke kelas 12 bat piladi ru ban pendap ya ke diploma course ke basis 6 hak public health and sanitation technology nakono ka recognized university ke age limit dan ke kerta ke berreduk ke day arpois 6 ban ke bahaya dok ke day life house 6 ke pay scale dan ke tulap ke day arposawajar nyospa hado sanpo prahajar sauspa hak si benai plus kiwi ruki allowances. Ki candidates ki belong eligible bagi buku aban apply ya kena ke post pihak ban pendap ya ka application form bat pihak ban submit ya ka application form bat ru ki self attested copies jong ki educational certificates age proof certificate southly ki self address stamp envelope kawi ka self address postcard bat artly ki passport size der ki jong pihak ban submit ban address ikini baro to the chief executive officer Shillong Cantonment Board 13 Pine Walk area Shillong 793001 haka envelope. Pidiru bantha yaka kerteng jangka post hajrong jangka envelope. Yaka application form pilak ban download naka description jangka nika video ngala a yaka link bat yaka official notification ru lan nika official advertisement ngala a po description jangka nika video te pilak ban download nada pika ban tip susu spangki wiki pat ki details.